Enganzi y'ihanga yayakirwa bebembezi ba district y'Isingiro hamwe n'abarukura kampu y'empunje ya Nakivale nikwe kubashaba kumugambira ebiru kubashasha. Omuntu shangoziro mwana kazarorira akamara ukahereza umushoro urukumo rwenda bernagumwe abernena oyine baraza uzo umushoro ine buri kimwe ugahurira kamanda anto izere nimwe bazyo aresirwe mu office of prime minister kayikanga jatorgeho odomeka ojeni. Ni mutoza no mugiga ari kunka mabwashesha bwenge mufata zinye myaka 5 konka ko namusingire komanda akijanya gawika karyange entoki muhogo iryo shongara dise najimanya. Abanyishengero bayishengereza enganzi y'ihanga ngo ashobore nshongezi aho kubaza umazuro bwire kari ubwo n'ubushuma mungu Tundi itakali abantu bakatari ari zanyika ari ahembere bara byayinze ari kete what is kari abantu bari hamwe n'abariyaha abatuza bariyaha mwimize mukono prime minister bare nani nanga muri emikono yanyu mu kigumya ari kora barebe aba bantene waire trakaza bakagurita aba kuzirika ku mutima mukono bariya prime minister nyendere beki. The so-called people encroachers, these people are not encroachers, they bought land. Urukura kampu ya Nakivale nubwo arabiyagezeho kushobora ahashongezi bita abantu bayanga ngo atakagamba. Enganzi y'ihanga yakenera kimwe ecyo kutuze empunji omisiri y'abataka. Nkwenda commandant mu maiso g'abantu kukulagira otongera abakino yongeza otongera kutwara abantu abakusewura obudamu mu bibanja by'abantu ne muri bakulime. Oguhona yagaruka yaragira mu commandant wena oraba ry'ikizubu omukampu akorweho no mukono gwekeragero. Mubere kurungi obumurumuru bona tujja kubumaramu bukirabe ikizibu nikirugaba commandant nabo turaba kwatamu abo kuba mukono kukuba kwatamu kuli mungalo muno. Nabanja yataho akachiko akaracondoze enshonga ezirya hagati y'abanya Uganda hamwe n'empunje gashakwa Rusuno wamanya.